Res? Pa šta imam vrstati? Da sam dobar, da sam fin, da sam tatin sin, da imam dole i da imam brz A ti ga ponovako ljubav? Ne treba mi posao, ne treba mi cilj, suho, ja nemam potrebe za tim. Blam, blam, svaki dan sanjam autoban, blam, blam, kutko krenem samo makadam, blam, blam, čao brate kako sam iznerviran, blam, blam, nad glavom nam visi kran, blam, blam. Bilo je povabljenih 193 žensk, udeležili se jih je 119. Od 119 je 118 se izgubili med potjo po Vštarijah, Vaških in po gozdovih. In samo ena je najdla cilj. In zmagovalka Romana, jaz se čestitam še enkrat predi meni. Ne predi meni. Tak še enkrat. 10 kilometrov je pretekla v 23 minutah in 18 sekundah. Ja, za zmagovalca. Tako, ja. Bravata. Bravo. Bravo. Kje je te? To je naš sponzor. 15% popusta pri studiju Stars za žensko striženje. Doživljenjsko. Si poklanja Klub 300 v restauraciji večer. Dobi darilni bon za masažo tajsko, 50-minutne masaže z oljem za stoj. Izvolite. Skupna vrednost nagrad današnji fond znaša 8500 evrov. Povej, a boš prišla drugo leto spet na maraton? Na 72 kaj? A na 2 ni panike, do Murske Sobote gremo teč. Sam da je medalja, vse si dobila. Ja, zdaj pa punce, vi povejte. Zdaj podelujem pokal, prvi teniški turnir, sam pejmo staremu in novemu zmagovalcu, organizatorju in logičnemu zmagovalcu Dušanu. Bravo, logično. Bravo, bravo.